Howraghat College Karbi Student Union ahinpen Chris angdeng Karbi Fresher Smith paman pon Phaikuni ni phaing kore hiniar ni Howraghat constituency ka parleu Howraghat mini stadium along Howraghat College Karbi Student Union ahinpen chipatir pi ponsi ingdeng Chris Karbi Fresher Smith kam social meet paman pon bangso jai make up chun ponji aphanpura HCKSU ame phu pradesh ingtila pen kongchun bang nirlen rong hangpe tumpen jalin ponsi me jari pon bangso me along aluhi sarpia man pen difu government college along athan bang assistant professor Migi ing TP lapen aluhia man pen SDO irrigation department Rakesh Teron Howraghat municipal board chairman Bidas Singh Teron pen chenglok pregjama college union budia tum setame chetong dun semesian pen jai mek pachun pon poloni pen probin taronang ki palya birta malong news Tinidap jai mek di pon aja ingdeng si Karbi Fresher kam social media jadi man ke aluhi sarti tensi di kan apa Kapenda cetong pen ini ngarong ko kapenda hidun kapenda just met ke da Howraghat College Karbi Students Union amai bu pencengwa kapenda lali long jaga tu building bilang GS kapenda alang isin kato kabe iklan tu kapenda tu nabang cetong itu ans kami keceng ke cuci an ini si pet iklan kita kapenda pasti tu kita ni ngarong ko la songa kondong lo abin pula he alang itu kita ngabang cukup isi abang penting si kami ametang indeng tu pokka jiring kunsi jing hadun si labang so Karbi Fresher si kami si bipon labang si kami ni kondong lo depending ke tapi lo tapi indeng sumpot cok kali dia si alang itu pikan kitunda jing si bang ke link rum sok cok labang so kan mesej pikan tu pikan si kami nampak lang kono tapi kita tidur lo ning da arong pito. Kasulong ano lang lo nada assistant professor si Haido sa pencil si assistant professor hindi Haido alam ito sen alam ini kan transport ni dong lo alam itu semua urusan si non ubi abang pang ko nang jima orang website urusan si ada itu macam kalong tu jima dovar di Japon paklang ko dalam itu long lo tapi lo Charlie pen itu itu gian ke long ko tapi gian na long itu kimi kan lu suka mikir dia aja kok dia tu hal lo Charlie pen itu long ko abang so lama bang just semet alam itu ardi ni kondo tapi alam itu abang so freshers Cing rumah lo, alang itu kejong pun nanti ke transforming society through education. Lo macam ni kan jo ham kecela. Kalau bangsa pun salang lo dia alam kita ham pun lo. Ini pun kita ni jo dia alam arjun lo. Tapi tak pasal ni macam apa? Sumarung kan. Kebe alam ke lo. Nang itu lo Charlie nampo lo ka Charlie jong aku cakap di desi. Satu pas pe or pa ay la pusang di desi. Mesen pen Charlie lo kulo tang te arne bang itu opportunity lo kulo tang te ini jong bang jo ka so sini tu kita me mesen pe certificate kita me di long do ji certificate ka long do jong kwali anu ka prek jong si mesen na percentage long do kulo tang te ini tu sama kita me long do ji wala pen si ei du lo la pe na son thak si lo ka Charlie lo alang itu jerok dok yang itu nang ji arne bang ka Charlie lo alang itu kita me aku anu ka prek Now we have ini manggo labang so chikon seroy chenam seroy la donan ji labang so la ala itu patang ko tuning di pon sa pe labang so la so for lots of music here on the artists. Karbi Fresher pagpaliwan ng deng si piningman kay betul no ini to kato ko ito chinig no the professors ke na nakimi kibang to hangkar chu tapan si dipon bo pen aluhi sarpi kamante na chetong dun legi katharpi English department of college Difu Government College pen Akihai Chairman Main Principal Board pen na cutong itu pen Assistant Professor Howraghat College lo pen Bigison sir Howraghat Professor kata na cutong dundo
Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta.